Amateka n'ibigwi by'ikipe ya Rayon Sports burya biratangaje, byose uraza kubimenya muri iki kiganiro kirambuye tugiye kugeranamo muri aka kanya. Ese mu gihe twibuka ku nshuro ya 30 waba waramenye inyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ko Rayon Sports yakomeje kugenda yubaka ibigwi byayo? Turaza tunyarukirayo mbere gato, mbere ya jenoside umenye ikipe ya Rayon Sports yari imeze ite, byose uraza kubimenya 5 kuri 5. Mbanza kwihanganisha abanyarwanda muri rusange kwiyubaka ku nshuro ya 30. Reka twanzike ikiganiro cyacu kirambuye. Rayon Sports ni ikipe yashinzwe ahagana mu myaka ya za 1960 mu 1960, aho yashinzwe muri za 1964 hagana aho. Ishingirwa mu cyahoze ari komine Nyabisindu muri perefegitura ya Butare, ubu ni mu murenge wa Busasamana, akarere ka Nyanza, mu ntara y'Amajyepfo. Hari abemeza ko Rayon Sports yashingiwe imbere y'ishusho ya Kristo Umwami iri i Nyanza, gusa bishoboka ko ibi ari ukugira ngo inkuru iryohe. Byose byagiye hanze nyuma y'uko Rayon Sports bayise emirasire, byose biza kujya hagaragara. Burya koko Rayon Sports yanyuze mu bintu bigoye bikomeye ndetse bikarishye muri jenoside mu 1994. Byemezwa neza ko Rayon Sports ngo burya yatangiriwe na bamwe mu bakinnyi b'ekipe bagiye bicwa ku rundi ruhande, ariko reka twibande nyuma ya jenoside. Rayon Sports yakoze amateka akomeye cyane, ariyo tugiye kwibandaho. Mu nkuru ikomeye yasohotse mu gitangazamakuru gikomeye cyane, CAF yahaye itangazo Rayon Sports yemeza neza ko mu majonjora abanza y'imikino nyafurika y'amakipe yabaye aya mbere wabo muri CAF Champions League, Rayon Sports yatwaye igikombe cya shampiyona mu Rwanda. Yari izacakirana n'ikipe ya Leopard de Denis yo muri Congo Brazzaville yatwaye igikombe cya shampiyona cy'igihugu mu 2013. Ese byagenze bite? Ryari riti umukino ubanza uzabera muri Congo tariki ya 7, ya 8 n'iya 9 Gashyantare 2014. Ikinyamakuru gikomeye cyegereye umunyamakuru umwe mu bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, umutoza Didier Gomez Darosa, nyamara ngo impungenge yahise zimara abanyarwanda ko yiteguye neza n'ubwo imikino itoroshye. Mu majonjora abanza y'imikino nyafurika y'amakipe yabaye aya mbere agiye muri Champions League. Bwa mbere Rayon Sports, umutoza wa Rayon Sports Didier Gomez Darosa yamaze impungenge abafana b'ekipe ko ikomeje kugenda hatana ndetse ubitorohewe, gusa bishoboka ko ngo bakitwara neza. Twatomboye ekipe ihagaze neza muri imyaka 2 ishize, batwaye igikombe cy'amakipe yabaye aya mbere wabo mu 2012, 2013, 2014. Ubwo rero kuvuga iyi ekipe yari igiye guhura n'ikipe ya Rayon Sports muri Champions League. Burya ikipe ya Rayon Sports nibwo bwa mbere yari yitabiriye Champions League. Iyi mikino yitabiriye neza ndetse initegura neza. Amakuru n'amashusho ku mukino w'iyi ekipe, kuko yifuzaga gukoreshwa imbaraga nyinshi zikomeye cyane mu mikino ubanza uzabera muri Congo. Yagize ati dufite amahirwe yo kubanza gukinira hanze shampiyona izakomeza abakinnyi bakora cyane. Rayon Sports nizaba indorerezi kuko hashize imyaka 8 idakina iri rushanwa, nyuma yo guhabwa ishimwe ry'ibihumbi 110 by'amadolari y'Amerika. Ikipe Rayon Sports yabaye ngaho izahutse, noneho izamukana imbaraga zikomeye ngo yo guhabwa iri shimwe. Umubirigi Patrick Usemus kuva tariki ya 9 Ukuboza 2013 nawe yongera amasezerano muri Rayon Sports
aza kuba umutoza mukuru w'iyi ekipe. Rayon Sport yaratwikaga koko muri Champions League, yaje gutsinda ikipe ikomeye cyane yo mu gihugu cya Congo ibitego 3-1. Aha Rayon Sport abafana batangira kwiyongera, inganya igitego 1-1 na AS Leopard yo mu gihugu cya Congo Brazzaville. Rayon Sport yaherukaga gukina iri rushanwa mu 2005 we yasezerwaga na Mutemba Mapembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yitsinze ibitego 3-2. Rayon Sport yitsindiye i Kigali ibitego 2-0. Rayon Sport yari ifite ibigwi koko. Nibyo, reka tugaruka ku mikino yo hambere ndetse no mu mateka yo hambere mbere ya jenoside. Uwari perezida wa Repubulika Habyarimana Juvenal, Trofe President Habyarimana ndetse na Bakayinkita Coupe du Troisième Juillet, ni itariki Habyarimana yari yarafatiyeho ubutegetsi. Iyi tariki y'ukwezi kwa gatanu ku tariki 7 buri mwaka, aho Rayon Sport yatwaye ibyo bikombe kurusha izindi, byavugaga ko nyakubahwa uyu Habyarimana aza kwitabira iyi mikino Rayon Sport yabaga yakinnye. Akenshi na kenshi wasangaga amakipe ahatanye cyane ari hejuru, ari Mukura. Rayon Sport nizo zari ziri hejuru cyane, zihatana ku rwego rwo hejuru, ngo zari ekipe zidasanzwe. Rayon Sport nk'ibikombe yarabyihariraga kubera ngo karite z'abakinnyi bayikinagamo bari hejuru, ndetse ugereranyije n'andi makipe yakinaga na Rayon Sport nka Mukura nizo zayiyingayingaga rimwe na rimwe.